Horas marihita to saluh na. Horas lang. Mola tema tutu di hatta. Diari na dengan di bulan dengan tutu rodo kokom muna tu hami. Tulang muna siat turi. Di tiki imadi sadari tutu nama jalo pamasumasuon pahupunami siya bagas joron itu hattai. Marhite-hite na posonai. Jadi tutu naksoni din naboru nami. Naboru rodo hami ibotom di son naik tikion. Ima di tiki naung jupang rokak ni pahupum. Ima rokap nasar matua tujuan ni arion. Jadi di ho bere molotuk pesong no tutu haroro nami di tikion las maruham majalosa di hami haroro nami. Tapi yang nami marodopo kamu tu amat tade bata. Basa yang dia betul tujuan ni arion. Aka sinura kana pinihan hamuna gabi akan di ulamuna tujuan ni arion. Penggeng sar matua hamu bere payuti pahupu. Songoni di pahupu nami na dua. Pos rohanami di hamu pahupu. Naikong gabi rumah tangga na kokoh dohamu. Ingot hamu hatani naposon itu hani. Takas do di sini dok. Molotuk pe jupang ditikina ikut jupang dihamati atung nasosirak kamu. Anggo alani parrohaon na hurang. Pos dorohanami di si. Alana nama satamu tu ditikio rupir nila rumah tangga. Nung matang-matang dipikir hamu naing. Jadi di son hami rodo tutu maroban ulos songol las di rohanami marodopo kamu perhitian nami itu amat tade bata elik-elik nami itu amat tade bata anggia tujulan nyari tutu gabi rumah tangga na gabi hamu tujulan nyari on rumah tangga na gabi sitiruon jadi las marohamuna di haroro nami on songoni mahatasian hami tulang muda siap turi horas.